College one bibro kene bene menta kadaya question jong ke AB group kemudian jong ke math section no dan penken iba kamsuk but bi long important no question number life way no what is 25% of 200 katno ke arpsan persen jong u arspa te pila ken pin lekomno kan mau baik lekne arpsan persen of 200 no arpsan apo shispa pila panjai percentage pihak to apo shispa pihak divide shispa tidak ada bang tu beda cancel artiliknot asan san chipo asan arsau san kedik ano asan san chipo way asan arsau long san po tekan kadai san po gain ke arpsan persen Desu dengan ainu sama adalah 10% yang ke shispa kadang no pilih kuno shipo in apo shispa to shispa tekadai 10% ladawan mo ismi kan itu 1% kadang kuno apo shispa 8% into sanpo not san sen shipo yang tu beda asan arsau this as away 2.5 percentage kan mau man keng tu lah keng percentage sesakan life usau a pentagon has how many sides penta kadai sun te kadon sun side te hang nen pen i kini mo beri ben kan mau kini betan ben mono kamut way la monogon kamut ba tang shisai Diagon kemudian ba arsai, tri kemudian line, tetra dibisau kan mau baik ini mana duduknya tetra disau penta kemudian sun pentagon atau pentagon terong tetragon kemudian disau hexagon lana hexa kemudian hexa kemudian riu telikisan hepta kemudian nyau heptagon okta kemudian pra oktagon nona kemudian kendai deka kemudian shipo kini hapan bau nuduk sau hadu shipo hapan kan mau at least mau tetra penta hexa riu hepta nyau okta kemudian kan mau kini mau naturally kan pentagon has how many sides kan side kidon kata pentagon dan sun penta di sun kan mau kata question number sau what is the square of 9 the square of 9 bejba mo shu square ba yune khandai sin khandai ong square de mo khandai sin khandai long prap way ta answer ne kadai prap way pej chaban kan mau ba mo ini square na do r square lie square south square sun square and square new square pas square khandai square khat r lie kat sa hadu kat san no jadi bin kan mau ndai ini mo as ar no south lie lie khandai sun south kan riu sun arsan Lesen riu lesen riu nyo kandai prasan peran rusau kandai prapuai roisen kadwai sbar puai kadas kad sbar rusau kad lesen sbar kandai kad sau sbar kandai riu kasan aspa arsan deban kan mau bahai gitu mah kan mentoi bi tasakan deba sabsan what is the square root of 64 square root yang rusau kan mau square but square root kayak gini firma square piapan he multiply arsin square root pada piapan red ma te square root yang rup sau de kan no te ada multiply prasan pralong rup sau tengmut ba udah pra kan ni tu square root ni habu do ne sin square root tu rup sau te piapan red te di pra kan prasan pra rup sau itu red the square root of 81 de khandai perpoi square root jong square way di khat way square root jong urusan di san rujuk kandai di nyom kemudian ba square root kada bejan pen red square kada bejan pen he double ya ka di ben double archa ne bede jong square root de pen here kan mama life sun Peter walk 18 km in 3 hours what is his average speed average kan mama average kan mama average can divide total sum by number of observation
te ka total jika dai khat pra kilometer ka number pada ka dai lai thap thot lai what is average te la biang lai sendru khat pra kan ru lai sendru saka question number lai pra if x equal 2 and y equal 3 what is 2xy ma kan mau ginero kan wan hi ta ginero tel ai lupang ne x but y they are lai thene dai 2xy kamut ba phya multiply gan haja ka jong x bu na 2 haja ka jong y bu na do lai sa multiply r and lai tu na r and lai as sao lai sao khat r kan mau ma la da I 3 x y le kom no multiply lai sin r sin lai san riu lai select kan dai ta gan habu haja ka jong inegi x habu no na kita gi badon te se multiply la da ya don kom ne la bit lang kom haju mut ha multiply ben oh ta ma asar ne ga dei khat r second number life play what is the sum of the angle of a triangle te jaga triangle ka sum ka dei shispa prapo tel da phim kan mau la phila ban chupuli nilana phimla ban chupuli phin chap kan mau kan formula ki sum of a angle bar jo gino angle mar ba kingat kan ba artli e hang ne tra te ka dei s n minus 2 into 180 degree n ka dei number of side ma shu jong ka triangle ka dan lightly ki side phap thot lai ma ba ine way r line te way r line te lightly ki side phap thot lai en line minus 2 and sa way te de bech ba prapo tang phila kan mau kan formula mut phila wa ba ben wat ya kan ka som jong no ka angle te hang ne bde sa kan ek blai punyo hang ne ko de ba prapo what is the sum of the internal angle of a rectangle ka rectangle long ne ma kadur te ki side kan no way r line sao don sao te phap tho ang te sao minus r sa r te as not as pra khan reu as noi r lai spa under po ka de lai spa under po pe hang ne ma pon kam ne from la lai n minus 2 spa pra po te when we sao minus 2 into spa pra po the one no r sin spa pra po kan long lai spa under po phep kan moi ka dur ma te jong ka square ro ka dai lai spa under po nomor ba ka don south lik side te la de pentagon penta de sun no penta what ne one no sun te one no lai so multiplying tu kan ne pher ma te lai not lai sin pra r pro sao ra r lai sao sun spa sao po ki don la ki jong ma ne kan mau kan ka formula kan ne mun wat ka sum of angle te kan mau gi ne ro angle no sura acute angle ka dei 0 do khnai po right angle ka dei khnai po degree ma kan mau right angle ka dei khnai po degree acute ka dei less than 90 ka dei acute angle obtuse bede ka dei more than 90 mun ba khandai hadu spa prapo kan dei obtuse la dei khnai san na dei spa ro kan dei obtuse angle straight angle pada kadai shispa prapo degree reflex angle pada kadai shispa prapo adu shispa prapo degree but no pada nang ni po de ka reflex angle complete angle kadai lai spa prapo complete ben lai spa prapo ma kan ma question number life khandai in a circle what is the line passing through the center and touching both ends on the circumference ta ana batai shani kom e circumference ma ya une ulan jong ka circle ma une ulan ne boro pelun penlong e ka circle ngi khot circumference ta platep circumference te sahang ne bade une ulan na center hang ne ma center sha ka circumference ngi khot radius tang nang ne ma nang ne pedang hadu hang ne ka lanjut circle ni khot radius telak nadu na kawe circle hadu kawe circle ya kan dulang ne bajrong bajbro ne ka half circle marchitang ni khore une ulan diameter
te hangne ong kumno kali in a circle. What is the line passing through center? U line bayaj lingba ka center bay kandu nakaway circumference line yung circle sa tasya silyang nanang ni hangne yakandu haporo arliang circumference tu tau de diameter kan mau radius dinang no na pedang ha circumference kan mau circumference de uni line ba nongeka circle ba de diameter kan man lawan kan jo haporo ar teliki circumference. Saka question number life R. If Tony secure 50% and get 125 mark in exam, what is the maximum mark? Ni phiap non kam ya ka jing la jong phi mo ya ka jing start jong phi kuno ban khen ne non kam man le ne ma phiap ban nang man musthu ka jing kali lada utoni uyo 100% kamak pade uyo 6% te katno ban yo full mark katno percent mo ban yo full mark kan ne katno mark ban yo full mark te ban yo full mark te tip kan la yo lepas 100% ka 6% te 100% long 6% neng la punta 100% long 6% isi plus itu kamak kan 6% plus 6% kan long aspa 100 phiapan kam ya ka jing nang jong phi don kam e kan te dei aspa 100 live on real. Mary cycle 12 km in 1 hour. How long will it take to cover 48 km? Kaneru don kam man khen don kam man lei e phia don kam ya ka jing suthu ka jong phi ma ban khen kumno phila ban suthu e ka jing kli telada ka Mary ka cycle khatar kilometer ha ka siganta katno kenta kan simpor lada ka cycle sau pra kenta te phinle kumno te sia plus ba june khatar kilometer mandap sau pra te la dap de sa khen peng nen lek no khatar plus khatar long sau pra te kan hotel di kan sen khar nga plus we lai sau te ha ka khatar kilometer ka cover siganta plus siganta te long sau kenta kan sau pra kilometer long sau kenta te sau kenta kedai ka ansa ha ke ebi ki jing khen kam suk hi te sa pen kre ba kat bala mo tangkini relation